Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ridallah bi ridha walidain wa sutullah bi sutti walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil habibul karim. Amma ba'd. Al-ihtiram al-muhtaram ila lajnatul tahkim atumma ila a'da'il lughatil arabiyyah alladhi tata'allamuna lughatir rasulillah wa insyaallah sawfa nadkhulu ila jannatillah. Amin. Lajnatul tahkim al-karamah hafizakumullah. Nahnu minal mu'akkid annana malakna walidain walladhi marradana minas saghir hatta al-kabir wa fi ayyi makan amala ilaina wala yufakkirani ila jawil har falidhalik fataba Allahu amarana linakuna ifa'an ilaihima falidhalik fi hadhihi al-fursa nuridu an nabligha khutbah alladhi katabna bi kurrasatina tahta al-mawdu ati'una walidain. Lajnatul tahkimil kiramah hafizakumullah. Laqad kaffalallahu al-jannah wa laqad akhba'a miftahaha wa tumma amarana linakuna al-fa'ila al-khair wajiban kana aw sunnah li anna ridallah sanujahid bi fi'lil khair wa la nadri aina sanujahid sanujahid bi fi'lil khairil wajib aw sunnah. Idzan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis rawahul Ibnu Hibban wal Hakim wal Muakkad Tirmidzi annahu al-mawquf ridallah bi ridha walidain wa sutullah bi sutti walidain in nuti'u walidain malakat nujidu ridahuma wa in wajadna ridahuma malakat nujidu ridallah wa in wajadnahu malakat nujidul jannah walakin hadha yawm atura anasul ladzi yabhatunal jannah bitariqa yabhatuna ridallah panasul yabhatuna ridha walidain walaqad kanu mustaghaluna bi majlisil ta'lim wa bi amalil khairil akhar as-sadaqah wal hajj wal umrah hadha amalun khair laysa khata idan limadha nasina ila walidaina wa nastaghilu linabhata ridallah wa thumma nasina ay yakunal jannah bimanzilina aidan wadhalikal jannah al jannatu katsiran malakina wa nadiran ma astaqina. Lajnatul tahkimil kiramah hafizakumullah. Al yatamul ahsan indama yumsaku yaddal insan wa istata'a ta'bira suratil ahsan idzan hukmuhu idza la yumsiku yaddal insan wa istata'a nauman faqad wa la yastati'u lil qiyam wala siyama liyahsula wa hakadha hayatuna wa inda maulidina ma indana syai wa bal indana quwa haluna lamma maqil siha wala nasati'u lil julus walil qiyam wala siyama lil furud walakin hadha yawm kad kunnal jalis wal muqim wal harib man allamana walidaina walaqad allamana kayfiyatil julusiya wal qiyamiya wal mahrubiya idan limadha harapna min da'watihima wa ma anjannatallahu indahuma wa ma wajadna bimaskanil akhar walau nadhabu ila ulama wal awliya fasabaan ma wajadna jannah illa wajadna ridha walidain. Lajnatul tahkimil kiramah hafizakumullah. Wa min akbaril ladzi katabnahu ilaikum ma na'khudhu natijah al-kaifiyatu linadkhula ila jannatillah su'ubah kita walakinallaha atainaina kaifiyati suhula wa hiya walidaina in nuti'u walidain falakat mujibul jannah wa in akramna ummana falakat ukrimna wa in ja'alna ummana kal malika falakat yuhilna kal muluk idan absuhu kita karina ummana falakat kurina upama hadza fakat minna syukran katsiran ala ihtimamikum lastu bi khairikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.